moPresidente o letile go fihla ka motsotso wa mafelelo ka mokibelo bošego pele a ala pele ga palamente leano la gagwe la go tsenya tirisong ditigelo tša khomišene. E upiwa morago ga go bolela le setšhaba maabane moo a tlhalositšego dikgato tše di yang go tšewa go lwantšha bomenetša le go phema go goga ga mmuso ka nko ka moso. Makgotlakganetšo a re ga go a lekana. The president didn't mention not even a single minister that will be fired from his cabinet that has been fingered in the Zondo Commission. He didn't mention a single thing about how he will bolster law enforcement agencies to make sure that people who steal public money are held accountable. Correcting this juggernaut is going to take time, but however, it's a starting point, and we just do hope that even Parliament and the executive will see the need to beef up the capacity of our prosecuting authority. He referred to the Special Investigating Unit as well as the National Prosecuting Authority. The fact of the matter is that those are existing structures, and it was no deterrent to prevent corruption in the COVID-19 tenders. We expected that the president will announce that he will use some of the windfall treasury has to provide substantial resources to further investigate and prosecute. Palamente e re ikomana madula ba pile go netefatsa gore ditigelo tša khomišene di tsenywa tirisong go ya ka mmoleledi Moloto Mothapo. Tše dingwe tša dintlha tše di nyakago šedi ya bona thwi di se di rometswe makaleng a maleba a palamente gore di šogiwe. Parliament will begin a process of scrutinizing the details of the plan as well as overseeing, through its oversight instruments, its implementation. Magotla a dipolotiki a re bjale go mateng a palamente go netefatsa gore baetapele bagolwane bao ba tatetšwago ka ditaba ba rweswa maikarabelo.